I kolben her ser vi svovlsyre, sand, som er mod stødkogning, og etanol. Vi varmer det op over et gasblus, og når det rammer deres kogepunkt, fordamper det og leder så gassen ud i slangen ud til et vandbad. I vandbadet ser vi 3 glaskolber, som står med bunden i vejret, fyldt med vand. Når gassen kommer ind i kolben, skubber det vandet ud og fylder derfor kolben op med gas. Til slut i forsøget tager vi kolberne op af vandet, og gassen forbliver i kolben, så længe den hænger med bunden i vejret, da gassen stiger opad. Det er derefter muligt at sætte ild til gassen, og det afbrænder gassen. Nej, Walter. Wow! Du kan mindst advare mig, jeg har åndbryn også stadig. Ikke længere. Synes du ikke? Ved forbrændingen af eten får vi CO2 plus H2O ud af det. For at påvise dette, lader vi CO2 reagere med CaOH2. Da gassen eten kommer ned til stoffet brom, der er i en kolbe og har en lilleagtig farve, reagerer etenen med bromen, og bromen bliver farveløs, altså neutraliseret. And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium. På tegningen ses reaktionsligningen, som vi har lavet vores forsøg ud fra. So you can breathe in fluorine for your pretty teeth. Neon to light up the sign. Sodium for salty times. Magnesium, Aluminium, silicon. phosphorus, Then sulfur, chlorine, and argon. potassium, And calcium so you'll grow strong. scandium, Titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table. Noble gases stable. Halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells while electrons are added, moving to the right. Iron is the 26th, then cobalt, nickel coins you get. Copper, zinc, and gallium, germanium, and arsenic. Selenium and bromine film, while krypton helps light up your room. Rubidium and strontium, then yttrium, zirconium. niobium, Molybdenum, technetium. ruthenium, Rhodium, palladium. silverware, Then cadmium and indium. tin cans, Antimony, then tellurium, and iodine, and xenon, and then cesium, and barium is 56, and this is where the table splits, where lanthanides have just begun.